Di napalabas, pimanaw ni Chona di makita na ni Criselda iti fast food anang iturungan ken kuana ti inana. Tapno pagkapyan na kumaida. Gapo iti dayta, nasaktan manan tirik na ni Criselda. Kat inkedeng na ti agikatlangen iti trabaho na. Iti panangkadkadwa ni Dominic ken ni Chona iti igit ti baybay, nagsaludsod manen ti baro. Nuan na ti banag, ti ayat na iti balasan. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy, ti nobela ana pauluan. Si iti baro kong. Oh, apay adi ka matin makatimak. Gapit ti saludsod ko ka. Dominic? Oh, basta dakkadi, iti ayat mo. Oh, apay ana imayong ka. Anya ti banag to'y ayat ko. Basta dakkadi. Saan, Dominic? Ha? Sige, aglo na kung tayat mo. Pweso? Yay! Di kang pukawan. Urel ti malyaw na kiti mangalap gapoy ti pigsa ti pukaw mo. Saan ko lang ngamin na mas balang tiragsa ko. Gapot ha, inaklon na kon. Sapay lang ko, ma. Tadi naktupal daangan, Dominic. Aramida kami nakabaulak amang paragsakin ka. Iti daytoy ita anabukelan a relasyon ta. Sana ka nagbitot anang aklon iti ayat ni Dominic. Inaklon ko ti ayat na. Ngam, imot Victor ti ayat hak. Puisit. Kanya kaming dayto yung marikliknak ka ni Victor. Dayto yung tigapunan no apay aginorak ni Criselda. Inaklon na ti ayat ni Victor. Kat ni Victor ti ayat. Puisit to talaga. Ha? Ni Mami, awawagan na ko. Hello, Mami. Sa dino gayan mo, iha? On the way ako nagawid. O sige, darasam nga ron. Gayag ka ang kasarita itinalapan. Uwan, Mami. Ha? Ni Dominic. So dati nauawa ka. Anyang tatibaga na. Hello, Dominic? Victor, umay ka dito balay. Ang silibrar ta. Ha? Anya ti siribraran ta, pare? Dito itong balay ng ibaga. Urahin ka, duwa talaang. Sige, pare. Umayak. Ngam, adda ka din ginatang mo ang mainom kinbulutan? Ato ba'y lang distak ko. Istit say pay. No pulutan, ewan danag. Agpamantiyak iti kalding. Anya? Magustuhan ti pa nag-walk out mo iti fast food ana panantay tay bigat, Chon. Mami, pasensya kayo. Diyak mamin kaya't ang makita kan makasawa ni Criselda. Anya gamin tinadagsen ang nagbasulan ken kan Criselda. Mami, Ibagam, tapno sanak mo to na yung maburbot saan. saan yun nadamagan? Gapo iti makita ka nalaw sa guram ken ni Criselda. Japat yan. Nga ti panagilimod dalaeng tinakabasulan na ken ka. Pudno day tangay bagayo, Mami. Anya pa'y nga rod tinakabasulan na. Lading itak. Ngam, saan ko may baga kada kayo? Anya? Iti anya agapo nga ilibad mo kanya.
Kung namadi mo kaya, ti managilimad at tao. Ngam, si kamat tada ilimlimad na. Mami, please. Saan tayo ko man napagsaritaan ti may papankin ni Criselda? Gaputa, ada sa bali ngay bagak kada kayo. Anya dayta? Sapay na ko, ma. Tasan kayo ako montra. Oh, anya nga dayta? Di mon baybayagan nga ibaga. Di nakpagagaran. Sige, ibagamon. Inaklon ko nga minan ti panagayat ni Dominic. Oh, anya? Sapay na ko, ma. Tasan kayo ako montra iti relasyon mi. Apay kumontra ak iha. Idinto ta amok met nga ayayaten nakaunay ni Dominic. Agam, sigurado ka kadi iti daytarik namkan kwa na iha. Ha? Mami. Oh, apay adi naksungbatan iha. Hapay yung minakasta ti sanod-sudan nyo kanyak. Gaputa basansan nga ibagam kanya kidi. Nga awan ti sumgaradot-dot mo kani Dominic. Hanggang inaklon mo mat kayam ti ayat na. Mami, Wano. Primusing ka di matlahan ti panagayat mo kan kwa na. Wano, gapulaang iti asik. Iso nga inaklon mon, ti ayat nga idatdaton ni Dominic ken ka. Wow! Talaga nga stitsad nga arak dagiti indasan mo ngayon umenta, Dominic. Wen bro, indasar ko nagita kakaimas nga arak nga idoldolin ko. Ta aginum taman, aging kay tikay kayat ta. Ay bak ko man ang kwan ngam nagbiyahe man. So nga agsilibrar ta dudo. Anya nga ti silibraran ta pare. Takas taon na tiragsak mo. Gapo ta inaklonen ni Chona ti ayat ko pare. Anya? Lukas ta. Agayan ayat kayo kinito na. Precisely. Wen, iso kagrambak ta. Tano biyak badlangan. Amok mangkit. Intun kasangan na pala ang tipanang ibaga na itibanag tayat mo pare. Insapsapanan ng imbaga tipangedeng na. Isuan na laos tiragsak ko, Victor. Alasyat. Tagay. Yan. Pare. Dapat kilawon dita. Ada adubo. Sana problema. Kalding ko naman. Come in. Naimbagal daw yung Ma'am Dorothy. Criselda. Sigamit ka na. Sige. Agtugaw ka. Agyamanak, ma'am. Datalaang dito yung opisina. Iswa, awagan naklatan iti anti. Okay. Anya ka di tigagaram. Saan ka pa'y mat ngay nawagan nga umayag trabaho? Ag-resign ako, auntie. Anya? At ito resignation paper ko, ma'am. Saan, Criselda? Nakadesisyon ako, nasaysayat nga gikataklangan iti trabaho. Ngam iti, ikatandak tumat lang. Gapo iti nalaos agura kanyak ti anak yo. Criselda, agkad ka diriknak nga agresign ka iti trabaho mo. Ngam, no dayta tinapanunot mo apakalag-anan tiriknam. Okay. Awatag ket pirma ak ti resignation paper mo.
Kinaagpaiso na, ma'am. Nasakit matiriknak nga resign. Ngam, gapot kagurgura nak matanti anak yo. Eso ha, mapilitan nak nga resign. Okay. Sapay lako ma. Tadumteng tumatlaang ti panawen, ngagkapya kayo iti anak ko. Iso ti kanayon ko nga ikarkararag iti Diyos. Di ka madanagan. Oras ngagkapya kayo to kanlitsona. Pagsublian kan tumatlaang iti trabaho. Agyaman na kiti kinasayat yu kanyak. Awan basol mo. Benkayam. Ada ka di sa bali matlaang nga serkam at trabaho. Kunan ni tatang ko. Siya kanong timang bantay. Kan, para lako iti pwesto mi iti pagtagilakwan iti furniture. Okay. Nasayat no kasta. Tapnosan ka matama boring. Wen, ma'am. Dandanimat nga minan aganak dya para bantay kan para lako mi ijay. Iso nga agikat matan ijay pwesto mi. Nay, at nakagaya man balasan ko. Naitid mo ka din ti resignation letter mo kini Ma'am Dorothy. Wen, tatang. Nagpakadwa ka kadimot lag kini Victor, anapan iti opisina ni Ma'am Dorothy. Saan ko mawagan itay tatang? Iso asyaklatan tinapan. Saan mo anaranaan nga rod ni Chona iti opisina da? Saan, tatang? Ayun kaya, intun bigatan ti kasangay na san ka de. Ni Victor tulatan timapan. Taiso timang tadi ti regalok kan kuana. Sapay ko ma, talumok ng tumutlaang tibi matua puso ni Chona. Oh, pare. Tagay. Pulutan. Boston, Dominic. Nagkayatin tumino. Anya? Wala nga masanda pa yan na Bartek. Uminom tamay. Nagkayatin ti mabartek, pare. Tapi mingag sakit ti ulok no dakang over ko. Sa bagay. Teko nadan. Amin na banag no nalabas. Saan? Ano sayati mo nga na? Wan, pare. Iso nga isubli mo ti Santa ala inom. Tayinton mami sa manet. Kapilitan. Tadi mo muten kayat ti uminom. Ado mau awak, pare. Wen. Oh, tinami ni Chona. Mapay nga ta. Sige, pare. Tung bata mo din. Ang mga ano ada importante ngay pagana. Natural. Umahog nga rod na ang importante si Kaagid, Dimat. Hello? Agyaban nagtambay ka matlaang nga dagos, iti panangawag ko ken ka. Dominic. Anya ka diti bagayo, ante. Apa ya diti pa yung opisina yun? Tinangayaban nyo kanya. Dito'y opisina, ti kayat ko pagsaritaan ta. Iti kasta. Awan, ti disturbo. Anya ka diti pagsaritaan tayo? Maipanggap iti panangaklon ni Chona. Itiyayat mo. No kasta, amo yun? Well, imbaga na adagos kanyak edi si Magpet. Eja balay. Nasaya tempod no naadagos ka na kayo. Kasano kapudno ti panagayat mo iti anak ko? Ay, te kunay. Nakasagana ka mangipustay ti biyag ko kapoking kuana. Ken mangikanlay sa. Amangan no pagangangawam lang ti ayat ti anak ko. Siya, ti makalaban mo, tumilik. Napudno ken natarnaw ti panagayat ko king kuana. San kunto nga ikalang.
Nakasagana ka kadimot laeng amang ikalay sa kenkwana. Itian yaman nga oras. Wan, ante. Okay. Diya kaya't nga agbayag unay, ti panagayan ayat yo. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan? No kaya't lakit di anak ko ti makikalay sa ken ka. Nasken ngagsimpa kayon iti kabitan a panahon. Victor, apayasan ko mawagan itay ti cellphone mo. Sa dino ka di tinapanam. Nalumat bayat ti kada kiti balay da Dominic. Anya tinaramid mo iti balay da Dominic, mahal. Inawis na ka makipagrambak ko na. Ha? Anya ti rinambakan niyo? Ay na. Mabalin asan ka mamati no maamamahal. Yung agpaiso. Ti anya? Ngay naklunin ni Tuna ti ayat ni Dominic. Anya? Agpaiso, Victor? Saan ka kadingagang angaw lang? Pudno ti bagbagak mahal. Agayan ayatin da Dominic Quinchona. Maragsakan na kamakamoy iti dayta. Tauray no kagurguran na kung tigayim ko. Naragsakak. Iti panangaklon na matan iti ayat ni Dominic. Sapay lang kumamahal. Ta iti panangaklunan ti ayat ni Dominic. Ket inot meten ang masibsiban ti gura ngay mapon iti puso na. So na iha, inawagak ni Dominic ket nagsarita kami iti opisina kitay malang. Anya timbagayo kan ko na, mami. Pinindek ko ano talaga na pudno matlang ti panagayat na ken ka. Kat, anya nga roti ko na. Nakasagana ka no amang ipustay ti biyag na para ken ka. Oh, nailakit din at kinapatag ko kan kuwan. Ano kasta, mami? Talaga iha. Ket patsyay. Napudno ti ayat na. Gaputa, talo na tawan na nagdatdaton ken ka. No kasta? Sanak mat nga ro na nagbidto tanang aklo ni ti ayat na. Talaga saan, iha? Katangay na pudno ti panagayat ni Dominic ken ka. Kayat ko, agsimpa kayon iti kabitan a panahon. Alia? Oh. Apay anaklat ka itim pagkakiha. Di mo ka di kayat? Aser kan ti biyag, tinaasawa. Mami, awan pa iti panunot ko, ti pan asawa. Ay, Nataangan kayo ngagpadpada. uray pa eh. Oh, kanon to nga roti kayat mo, apa nagsimpayo kan ni Dominic. Basta, saan ko pa yan mo? Amumiha, umahapalak una yan na maadaan. Iti apo ko. Ito tangay naklon mo kayat ni Dominic. Agkasar kayon. Basta, saan pa'y, mami? Inaklon ko nga pa'y suti ayat ni Dominic. Ngam saan nga iso ti ay ayatek. Ni Victor ti ay ayatek. Dominic, kablaawan ka iti panangaklon matlaangan ni Chona iti ayat mo. Agyawan na. Itatagay na kami na. Sa anak to amamingga amang idarirag kenkwana. Iti panagkapihayo. Agyamanak, Dominic. Un gayam. Inton bigatan ti kasangay na. Ket ni Victor ti mangyawat to kenkwana. Iti regalom kenkwana. Wan, tayin ka, Rick. Asa anak nga agpakita iti kasangay ni Chona.
Damagik man. Anya pa iti sa bali nga amom ang nakabasulam king kuana. Awanan ti amok. Malaksid iti. Panangilimad ko kuana idi iti ayan-ayat mi ka ni Victor. Day tangarot ti pakaburbur tiyak. Tano day talaan. Apay analaos ti gura nakin ka. Day tangarod mat ti pakaburbor tiya aklaunay. Happy birthday, sweetheart. Ay, nagkamata ti Pingping ko, Dominic. Oo. Saan nga ba matadagas ti panangkis ko iti pingping mo? Nobya ka maten? Ni Victor, nakita na ti panangalit kanyak ni Dominic. Kumit-kita pa ilang kada kami. Oh. Sino tikit kitaan? Awan. Ni Victor tikit kitaan? Anda ngamin igigaman na regalo. Para kanya nga taday, Jay? Awan. Para kang kadayjay. Oh. Isu dayjay ti regalo ni Crisela king kuana. Umahin dito ayanta ni Victor. Wen. Umay naiyawat king katigam na regalo. Anya nga ta numaamuan na ang nagkapokin ni Crisela. Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasabak. Papagayam, di uliwayan na dinggem ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.